Dobroveče, dragi moji. Evo, ja sad upravo punim za jednu manifestaciju moj gorki liker, takozvani ljiljin listić. I prisetio se, ajde, pored njega stavim i tinkturu pelina. Tinktura pelina služi za bolju probavu, čišćenje organizma od parazita, stimuliše menstrualni ciklus, bolesti jetre i žučnog mehura, sadrži tujone i isotujone koji ubijaju parazite u organizmu. Upotreba tinkture je 3 puta po 20 kapi dnevno. Sad, davnih dana sam ja napravio i gorki liker koji sam krstio ljiljin listić. I tu je glavna travka je pelin, ima tu još jedno 30-ak raznih trava koje utiču da pelin ima svoju neku posebnu priču i lepotu kad ga pijete. Pije se hladan, limun možete da stavite, mada sam ja već u procesu proizvodnje stavio limun, ali ako volite ubacite jednu krišku limuna u čašu i nakon ispijanja ljiljinog listića taj limun sažvačete da onako se bukvalno lepo osvežite. U to ime, dragi prijatelji, u zdravlje. Prijetno.